Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan luntuan sendiri Tony Marsila pada kesempatan yang berbahagianya. Jadi kepada rakan-rakan sahabat Tony, baik dua ni subscribe ni cile tombol lonceng. Lihat nu sukai nonton begadangnya ni krep langsung komen. Amal. Medilas. Pantun kedek Maria si dilaya kali ahnya pantun kedek Maria kali mak insyaallah lung keun lem meno kedek Maria kan. Yamban. Jadi mio kedek Maria lum pakon man ana bersuali ana haroli lagi abara begagan. Yamban. Ati aba tampu di mesu tiung ati aba rambung na ti cempala. Menyokan iu wajino ulun mupantun tentang si bungong harum yang nandi Maria. Memang dilon hang kubala pantun. Hang kujuk langsung untuk Dek Maria. Karena na penghalang pelintiang jurung iaitu Bang Betung yang sedah rupa. Ya. Memang ba awai-awai na aga pegah Bang Betung si hana ganteng wahai saudara. Legapnya hanai bintang filem cuma legapnya naik kaum na bagian tarik suara. Maka sebabnya ulun mundur wahai kaum. Han lonjak langsung lomba tanda. Kedek Maria lun kubah Elias Siat inan si bungang kuntum balik Bang Betung ya po jemba. Yang kedua masalah kedek Maria bukan berarti han lun harok han lun hawa. Karena sopo jemba. Lagi kan. Okey Rama si putra sabo. Pujop upungi na dun hana job siapa alun main-main ino siat ba saudara gedayong kan. Jadi lun jam main hati trip siga kan. Syurbang Musli Adi Bayu. Oh Dek Maria anak darah dusun bungong dalam on cedah rupa. Mio hana jade dengan abang Betung. Bak tak sambung getanyo mio hana katim ka dengan lun. Ya banyak hana masalah. Emang lagi abah ada pegah. Adik Maria si kembang kampung si darah dusun cedah tak rupa. Memang dilun na harok suka alam jantung. Mahuk lenjak langsung nyebatan dia. Dikarenakan ku wajah pihak alun-alun su pihak kaum luar biasa. Sampo si Tony nyo na rasa alam jantung jiwa alam raga hai kaum ya. Na perle rasa cinta. Ambang kan. Cuma lagi abah ada pegah. Hai na abang Kuala na abang Betung. Jadi tak terlingka jurung mai saudara. Dah pulih mi masalah awalnya. Jadi balun surut mandang. Okey, Edi kamar Edi kawi. Ya, berita Edi kamar Edi kawiti. Ya, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan sahabat Tony, baik dua ni subscribe ni cile tombol lonceng. Lihat nu sukai nonton begadangnya ni krep langsung komen.